jer 90-ta polako baš prolazio ispod mog prozora, pjevaju združeni odredi, požuri cvjetaju, al po krvi mirišu. Bože, oprosti im, to što rade, valjda ne znaju. Ovdje gotovo na samrti. Život su je udahnuli sadašnji vlasnik Marino Mijat i betinski kalafat Čiro Burtina. Bila je zalivena sa tonom betona i puštala je nadano 100 do 200 litara mora. I strašno je izgledala. Tu su se spašavala djeca, starci i ljudi na onom velikom prebacivanju prema El Šatu. Znači sa ovom getom su vozili sa kopna do punkta u Kornatu i svako jutro brod potapali da njemačka avijacija ne bi ujutro uništila strojnicama. I navečer opet pajali, svi složno i opet po novu turu zbjega. I eto, oni su sjedili na ovima rebrima na kojima sad i mi se vozimo. Stvorena je u škveru betinskog kalafata Filipija 1931. Poljubi. Ne osjećam da je to samo moj broj. To je brod svi u nas. I ona spada u pomorsku baštinu. Jednog dana će biti potpuno priznata kao takva. Protiv povijesti se ne može.